via Kamal Kanur online TV channel. There are mala Kenyam kanal jala kontilinka roisne kwasame gwaza tientino kunyalti kelgi. Roja banaling kwasame roja dana shalat are which Kayunti State kama yom county ka kwikore chituok. Gwase chidene kirma yadit ki dene jani dene SSPDF gwaze chicken jini ki jijen bor chikana makten ban mandana chalad winami ban jakolelen kel kiman chalad ka social media be content kon to gwas me be kon kaling kama goro je en wojen be chup kaji goro je en wojen der subscribe ka der notification be al der je twain ko mete ga ler mishi brech dar sho mala shi bagaji gwasa danen chawrej ban ler me ban je chulin kel ka do danen chajalat kaja ka kwi kore che talk re which ka unity re kuren che talk an wale re wiki unity state kama yom ka shanga jandang rawi diok ka pai diok ron kina dang rawi jandang rawi wan chajala do nena chajala no chade ne SSPD after shukol baro chaka kef jejembor gwas mi chika ngwani nuere makten re kurmo to kum Uganda ten ala Uganda Defense Force jeje nyenka jang shwale terchong wajen jeje dan cho daraleka ki ngwanin wori to bombom ti chiwe o chikanok chikan o kiningan o page ka jang o kini chanang o kume kirma yadi ka bom kaluden jok shwade lo loinka ka shwa ka pet SSPDF ka shwa ka loin de Uganda ba kono wonte de Uganda kene de jane te ke chon kono do de kan nuare de kan ngama kan winami ka do balat ke jeno gor kano de kan mach nuare de kan ka kap ci ter chong cha shu mak cha la kurmi di de long cha jalat bane mene media ne jane tin kon la kana tin la kan ngane latin nyu de jen hotel lo jen ka ta dan lat kaneje do no te ka mi ci to chala do shike de ni Uganda chikan ka joj kel ke kuma jane lo chike de ni SSPDF de al chicken ngi kene de ni Uganda gwadan ci kormo je tok tan ko kor ci je longo do bana chalat kaje chalat bonyo ko no shi RSF Rapid Support Force by the way de ni al de ni chajur de ni Uganda de ni RSF Rapid Support Force tela de ni Sudan tin jiben mun South Sudan ala ne ti yoska ke kirma yadir kene konte cha no renak ko konin tin paywa diaw je dong mo gorien yon te lat ko den kan lare wi ke juba du no nga jang di ala me cikan lat kan jang pan ken ne tuk chop ko ku dang te kan wori chaga nak te la je spele mayo re wichen chal ke I bot du no kan spele mayo kan stead men me kan tel mi cikan lar tan ro mi to wala ci to bat cikan lat gwade dane ko ke majurten jeral majur re wich ka juba ajika ladno diet kel mi la general ba mi wudjane ajaram kel mo chlo de je kela ru nena jen kane nyandeng kela ru mon go ngu me lokon were ka damana kon no ni naka chana kamo RSF Rapid Support for de lo dandere jek ne di kurungwan keni di ku dandere chana ka kan yen chaglan je re wi ke juba bi ala no te ne chana nuare ka ne kon ngu chen nyanda mana kon je ga jam chikara mo chikana lat namo mediten men chakulat gwasa me gwada dana ci ter chong che kormo che tokten kane kume kirme yadi la kume jane kane dini Uganda ten kontin cha gupe poinde en kirme yadi kane bulmel chala do cha kwarken dangro ti generally cha kana kare kormo kel ke dini ti chop ko kudang wan wido wal bangon no report cha no ngono mo de indi kurungwan wal bangon ke Uganda ne kandial anyok cha kwar RSF mi kwar RSF mi general bo cha jana gare kurmo ba cha jalat ke ka do dan chalat ke je ne content ten winami chikala ro sha meti chop ke meti dit long cha ga kef ko ji Uganda jel ka meti dit ngai ko ne ken jel ke ko men ning technology jika wa jel ken ka torbiyel dit ba wacha me ken cha kep ko cha torbiyel tan cha kep chermen cha nga jeno cha ne ken cha kep gwat mo ka ne ko tur men chi yeneling ala kum Uganda kan me kan alat ka media dien
ko dwal ken ki poch ken ko do brande kan lat ke je ko do brande cha lat ke je no duno ter chong and mentre which ki unit state kama yom county a chicken de ni jan yiken ga joch kel ke de ni Uganda no ke de ni RSF cha roje mo cha je kweni nono men bi akul ngai gwasa me no katin kon lat karodien o bia men tuok bia jangach beje kwenye gwasa me katuk English. A very humiliating defeat today. Today in Mayom County in Bentiu, the Y Army in Mayom, known by the name Ter Chong, people who are fighting for justice, fighting for freedom, fighting to protect their children, defeated the Uganda Defense Force with Dinka soldiers and Rapid Support Force. 2 Ugandan battle commanding officers were killed, along with 419 Ugandan and Rapid Support Force from Sudan also lost their general today. All their heavy weapon and vehicle were captured. These RSF were paid by Kilma Yadid to kill Nur, as they did last week in Boat, when they were paid to kill 400 or 500 soldiers from SPLMIO. And these soldiers are all Nuers. And now, no one wants to report it, this incident. The Ugandan government don't want to upset the people of Uganda and South Sudan. Government don't want to admit that they have lost. So jana dana sha gorno mo biya chunga jama dana chora lat, you know. Ne de jeni Uganda cha kana ka kwarken kel but charge bilar na mo kum tin kontila kum Uganda ken kum South Sudan committee mi chitok chicken lat by the way. La no katen so janta dana le roda na mo ku comment pingwado mo der lara mini gor, you know, mi sheling gwa ke kaneling bi shogar gwa samo janan go de nyo yekel biatemal bye bye.